Iti panang celebrar iti Asia Tobacco Growers Day na aramid iti First Convention of Tobacco Farmers and Growers of the Philippines sa Jay San Juan Gymnasium, San Juan, Ilocos Sur. Mainaig kada ito'y nasurog 3,000 aman nalon iti tabako iti nagmarcha tapno maiebkas iti kapanpanunutan da iti pan nakaiparit iti panagusar iti ingredients iti cigarette production. Kang runaan ngay matendar da Governor Luis Chavit Singson ken Vice Governor D.V. Savellano ken dagiti tobacco farmer leaders. Dahil makakaroon man tayo ng bagong industriya, mas maliit ang kita. So aside from that, may domino effect niyan. Hindi lang farmers, hindi lang pamilya natin mahirapan, hindi lang yung probinsya, the national government. Mapipilayan din ang national government. Hindi lang nila mahalata ngayon. Pero pag nangyari yan, that unity magigising sila. Kas panaglipas iti nasawa programa dito nga pinirmaan dagiti nadakamat nga opisyal iti surat nga idanon daken ni President Noynoy Aquino. Para ti Press Corps, Karen Joy Reclusado.